Селям алейкум, адым Айша Шулакова. Сонуна келеятхан автонасыл вақаларнен қатырланажағы ақта яйнымызны серетіңіз. Олимпик севиесі. Здесь будет 3 бассейна. Ахмеджите сув спортчешлері бойынша Қырымны Олимпик азырлану земаневи меркезі тікленілі. Мұнда мутихасыслардан ғайры авескерларға да ер етежек. Қырым брендлері Русияның ең гүзелері сырасына кірді. Каждый год будем показывать материку какие-то вещи, которые есть только у нас. Кой хожалық сасының инкишафы ақында біздің телеканалымызға Қырым кой хожалық везерінің бірінші муавины Денис Кратюк тариф еті. Ава таксисі онайтлы тез эсасы есе тықынықсыз. Красиво жить не запретишь. Қырым көкінде экскурсиялар. Ярым адамызда вертолет бизнесі ақында мақсус левхамызда. Елінің бұйық вақасы Ачық Қырым адлы Бутун Русия 10-шы туристик форумы ilk сефер тантанасыз өткерілді. Бұл сене коронавирус эпидемиясы себебінден оны гибрид форматта кечірділер. Или офлайн иштиракчы топланды, қалған бинден зиядасы есе онлайн шекілінде қошылдылар. Иштиракчылар Русиялы ве башқа мемлекетлерден. Форум 2 күн девам етті. Бутун дүния үшін ағыр деверде туризм сасының инкишафы ақында мұхбирлеріміз тариф еті. Шахси қорчалап васталары иштимай месафе VND алышықлы олған онлайн формат. Форумның 2 күнлік ұшы 3 секция ве 40 спикер. Бұл сене коронавирус сынырланулары себебінден мевсім тек июль айында башланды. Бұңа бағмадан Қырым курортлары везірі Вадим Волченканың сөзлеріне көре Жумхуриетімізде 4,5 миллион кіші ратланды. Основной темой Бұл форумның əsas mevzuсы xavfsızlıq olacaq. Qaraatlıqның xavfsızlığı ve iqtisadiyet saqlab qalınıvı. Çünki turizm regionның en mühim faktorlarından biri olarak başqa sahalarga ne kadar tesir etkenini pek yaxşı gösterdi. Rusiyada içki turizm talap etilüvü eksilmey, aksine arta. Kırımda istisna olmadı. Oңайтlı, xavfsız ve dostane muhit yaratılıvı bir regionda turistik mevsim inkişaf etmesi için gerekli şarttır. У нас реализуется целый ряд. Bizde turistik sanın bağlı bir sıra investison leyhalar amelge keçirilip, maliye milyardlarının sayılan müsbet nümunelerimiz de çok. Onlar endi amelge keçirildi ve kuruldu. Biz turistik sahaga yatırımlar için birinci yerde turganlardan biri gibi bakamız. Spikerler buhranға qarşı sahaga ait mevzularını da koterdiler. Yangi devirde kommunikasiya prinsipleri ve turizm sahasında yangi kanunlar haqda da söz yürsetildi. Bugünkü kunde turizm ile bağlı bütün kanunlar yanıdan bakılayım, federal hem de regional seviyede yanı programmalar işlep çıkarılıp. Biz Aqyar ve Krasnodar vilayetinin sıkı bağda çalışamız. Bizni dinleyenlerini anlayımız ve bu forumga elbette çok şey bağlı. Forumның 2-ci күні alğışlar ve muzika icra etülüvü ile Kırımның kurort ve turizm veziri Zapovedniy Krım adlı ayrıca kurulgan teritoriyalarның müdiri ile anlaşmanı imzalaylar. Endi ekoturizm inkişafı yangi seviyege көтерілежек. Имзаланов экологик туризм инкишафына яңы сілтен берер. Бізде 6 корулған территория бар. 6-сы айрыжа корулған территория, 4 корук ve 2 federal заказник yeri, onun için büyük gelecekimizni bekleyemiz. Anlaşma emde beraberlikte alıp barılgan faaliyetini nazarda tutan. Bu bilgi arttırıcı turizm ve koruklar yerinde meraklı turistik marşrutlar yaratılığına doğurtulgan iştir. Экологический туризм сегодня вообще в Крыму имеет... Bugün Kırım'da ekologik turizmnin imkanları pek büyük. Şarayit yaratmak gerek. Şarayit degenimiz ne? Bu belli bir kaydeler, normativ hukuki aktlarda yazılgan normalar. Onun için mında böyle bir bak tizildi. Federal organlar, kanun çıkargan hakimiyet, regional ve munisipal vekiller, olar çok sahalarda belgileyici rolünü oynaylar. Forumda 2-ci күннің mevzusu yeşil iktisadiyet ya da ekologiya saqlanıluvının para kazanmak oldu. Spikerler musafirler karşılanıvı sahasında ekostandartlar ve ekotexnologiyalar haqda tarif ettiler. Şimdiki kanunlar şaraitinde biznes işi için imkanlar hakkında laf yürsetildi. Bu yönelişnin geleceği muzakere etildi.
Экотуризм тамам канунлар севиесинде идарә на этилгәне законодательном уровне развития экотуризма. Ачык Кырым туристик сай үчүн симсал ташыган тедбирдир. Йылда эки кере форум туристик бизнеснен ограшкан 5000ден зияда мутахассисны бирлештире. Бу федераль ве региональ экспертлер эмди акимиет векиллери үчүн регионларда тежрибе пайлашуы үчүн имкандыр. Кырымда сув спорт чешлері бойынша Олимпик азырлануының земаневи меркезі ачылacak. Ахметшітке якын ерде кележекте чемпион олacak яшларны идман етежеклер. Комплекс Ялдав бойынша Русия халқара тедбірлер кечірілген мейдан олacak. Құручылық насыл базамақта вене вақыт екіленежек. Буақта Невбете Келевхамыз. Секірів, курсақ үстінде Ялдав. Сув елчығында яш спортчы Илья Баттерфляй үслібінің инчеліклеріні огрене. Бұ Ялдавның ең қиын ве болдыртқан чешітідір. Ялдавжының қоллары ве аяқлары айны вақытта çalışмақ керек. Санки учқан көбелек кыбы. Ялдав чешітінің ады да бұнен бағлы. Сербест Ялдав бойынша 2-ші разрядқа еттім. 42 сәне ішінде Ялдайым. Арқа үстінде Ялдав, Юнус балығы, брас ве кроль. Спортта yüksek кірішмелерге етмек үшін Ялдавжы үсліблеріні пек яқшы білмек ве құланмақ керек. Бу сабық котельняның бинасы 38 ел евелсі мында Ахмежетнің 4-ші санлы спорт мектебі açılды. 2 yolчы хіле хавуз құрылды. Мында тек ялдамаға огретелер. Шымды мектепте 250-ден зияде тербеленген бар. Оларның чоқысы Бутун Русия ярышларының чемпионлары. Большая проблема с базалар или буйык проблем. Бутых Ахмежеті дегил. Олхан базалар есе ескірді. Олар айтбан программасыны толу шекілді. Менімсемеге имкан бермейлер. Бүгін Қырымда Ялдав ile 2400-ден зияде адам оғраша. Пайтақтымызда хавузлар етішмей, олғанлары да я идарелерінің мүлкиеті сайла я да қазайы алда бұлыналар. Мұқязлы ярышлар үшін бұйық бассейнлер есе пек аз. Бу есе Қырымның сув спорт чешлері бойынша Олимпик азырланув меркезі. О Ахметшітке якын ерде құрыла. Бу ерде кележекте чемпионлар олacak яшларының идманлары кечечек. Уникаль спортив комплекс ось мұқязлығынен айреті қалдыра. Мавы түсті оқ көрінішінің пенжерелерінден дүлбер манзара ачыла. Тезден мұнда ярышлар өткерілежек. Шымдесе пандемияға бақмадан құручылық ішлер тоқтамай. Объект 2018 сенесінің январь айында құрылып башлаган еді. Енді монолит каркас тікленілді. Демір конструкциялар қойылды, қатларны бөлген плиталар ерлештірілді. Шымды мөндислік ақлары кечіріле. Сейчас ведется монтажка. Шымды Олимпик хавус үстінде вентиляция системасының монтажы кете. Есенюк борылары да чекеле. Жума әртесі күні стяжка ішлеріне кечежекміз. Екінлеже безетюк ішлер башланacak. Мұнда уч бассейн олacak, спортив хавус, элеметрге 25 метр. Халқара ярышлар кечірілмесі үшін 10 yolчы, 600 CRG үшін ер. Да бір тербиеви тедавилеп хавус 25 метрге 16,5 метр. Üçüncüsі ise балалар үшін. Комплексте сув пола синхрон Ялдав дерслері кечежек. Бұндан дайғары тренажер залы, фитнес залы, сойлыв кейінів одалары ве идманчылар үшін кабинетлер олacak. Объект находится. Объектны эравта Қырым спорт везері незарезете. О шақсен озу иш кетішатыны позете. Шу себептен ичбір шубе yok. Объект вақтында екінленежек. Земаневи спортив меркезінің құрчылығына федераль мақсады программа бюджетінден 1 миллиардтан зияде рубле айырылды. Планларға көре құрчылық кешкен сененің сонында екінленмек керек еді. Ләкин техники меселелер пейда олды. Шымды оларны түзеттілер. Работа на сегодняшний день не приходит. Тыш қызметчі толу шекілде çalışа. Хавус 2021 сенесі декабрның 31-неже эксплуатацияға көрсетілежек. Тыш қызметчі оны бұл мүддеттен евелже тапшырмаға сөз бере. Әркес ерінде тыш қызметчі çalışа, адамлар бар, техника бар. Бассейн құрылмасы бұл Қырым Жұмхуреті елбасшысы Сергей Аксеновның ғайысыдыр. Бұл ал ярымадада земаневи спортив комплекслер етішмемезлігі мәселесіні чізмеге имкан бережек. Емді Қырым Ялдав мектебінің сабық намыны қайтармаға чаре олар. Масандра адлы шарап заводының яны сайбы кем олacak? Жевап базар әртісі күні аукцион кечірілген сон белі олacak. Шымдылік ісе аризалар қабул етілеуі тоқтатылды. Масандраның яны сайбы Қырым бренді үшін en azı 5 миллиард төлемек керек. Приватизациядан сон мөссені не беклей? Мевзыны Гузель Мамбетова девам ете.
Масандра шарап заводының тарихы 1898 сене башланды. Оны князь Лев Голицын құрған еді. Муэссеге ер вақытлары девлетнің юксек шақыслары қол тута еділер. Амма ресми шекілде о тек 1920 сенесі девлетке кечті. Аман-аман 100 yıldan соң 2019 сенесі Муэссені акционер жемиетіне чевірділер. Шарап заводының мүлкиетіне 220 топрақ дамартасы кіре. Олар Ярымаданың женюбінде ерлеші. Муэсседе 3000-ге якын адам чалыша. Масандра ел истисал еткен мақсулатыны арттыра. Шарап тек ерлі түканларына дегілді четел 5 тақталарына етіп бара. Бүгінгі күнде Масандра Муэссесін 80 bin шеше чықарам. 2 yılлық чалыша. Бұнын бірге біз четел üçün чықарамыз. Бұл әм Таиланд, әм Қазақстан. Шарап заводының мағазларында мешур Энатека ерлеші. Бұл Русияның хазинесідір. Оны сықалда шарап эрмитажы деп адлайлар. Мұнда олған 1 миллиондан зияде шарап шешесінден ибарет коллекция Гиннес рекордлар китабына көрсетілген. Умумен бұл чоқ функционал механизм оны Лев Голицын ішлеп чықарды. Коллекция аляда толдырыла. Эпосы филиалларының экспертлері елдан елға топланып, бұл сененің берекетіне қимет кеселер. Именно на этой дегустации мы Тамам бу дегустацияда біз чықарылған ер шарапның дадыны бақып, оларға яшайышқа yollanma бережеміз. Масандра пара қазанған Муэссе олғанына бақмадан, оның инкешафына пара етішмей. Якын келечекте юзум бағларыны яңартмаға ниет етелер. Виноградное насаждение. Юзім тереклеріні әжіле сүретті яныдан сачмақ керек. Олар ел-елдан азжа юзім берелер. Бұл себептен фиятлар арта. Біз шымды инкешаф етіріп üzerinde түшінеміз. Яныдан сачымны якын 2021 сенесіне планлаштырамыз. Донатма 60%-ға ескірді. Шарап түккен тертибатны ве бірінші ве екінші шарап сыққан донатмаларны деңіштірмек керек. Шарап сақланған чапчақлар да яңы олмалы. древесина, конечно, она стареет. Ағач ескіре чапчақның да құлану мудеті бар. Әрбір Муэсседе емен тараларыны да деңіштірмек керек. Біз де бойлы деңішуге яқынлашамыз. Бұны яқын вақытта yapmak кереклігіні аңлаймыз. 10.000 чапчақны деңіштірмек керек. Бұл ел 10.000 чапчақтыр. Бойлы етіп, іш стабиль ола біле. Девлет Думаның мебусы Константин Бахарев айтқанна көре, Масандра приватизациясы етілсе, бұл оңа аксыне файда кетірер. Бұл оның илері инкешафы үшін сілтем олур. Государственное виноделие не имеет перспективы. Девлет шарапчылығының келечегі yok, o iş bir yerde yok. Bu sahanı devletke keçirmek. Bizim kanunumuz bu hafta. Biz onu keçken sene hazırladık. Dekabr ayında Devlet Duması onu kabul etti. Serlevası Rusiya Federasyasında yüzümcülük ve şarapçılık hakkında. Biz janardaşlarımızla beraber muhalifdişlerinin bu mexanizmlerini көрсетмеге, yazmağa tırıştı. Şu cümleden devlet subsidiyaları ayrılır mexanizmleri, yüzümcülük ve şarapçılık sahasında investorlarga kol tutup mexanizmleri. Mına bu gerçekten de devletin vazifesi. Çünkü devletten gayrı bu vazifeni bir kimse çözmez. Muesselerinin inkişafı ise bu endi investorlarının işidir. Аукционда иштирак etmek için iki şirket kayıt olundu. Olar Sankt-Peterburg ve Moskva şehirlerinden. Koy Xo'jaligi vezirining muavini Sergey Petelin aytganına ko'ra, Muessege eng azdan 10 milliard rублей керек. Devlet byudjetinde ise bu paralar yok. Мы ожидаем, что, конечно же, Муэссесенің сатылығы бұл екені доғру адым деп беклейміз. Бұндан соң завод Қырымдан ғайры бүтін Русияны бекейфиетлі шарап ile temin etecek. Муэссесенің сатылығы оның инкешафына ярдым eteceginde eminmiz. Масандра истисал аграр бірлешмесі адлы акционер жемиетіні сатын алмақ үшін істек білдірув аризаларының қабулы әнді екінленді. Аукцион кечірілуі есе декабрдің 14-не тайынленді. Яңы сайып Масандраны сақлап қала білечек ма? Ве Қырым шараплары эбелки кібі дүнияжа танылacak mı? Тезден белі olacak. Қышлық боғдай екілув іші насыл екінленді. Қырымның ең құрғақлық районлары сувнен теменленув меселесі. Ишлеріні яқында башлаған аграрийлерге берілген грантлар ве муэсселерінің сигортасы. Бұл ве башқа мұйым мевзулар ақында Қырымның Қой Xo'jaligi везирінің бірінші мавины Денис Кратюк тариф етежек. Денис Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Совсем недавно завершилась посевная кампания озимых. Все ли удалось аграриям? Да, посевная кампания 2020 закончилась у нас неделю назад. Все планы
выполнили. Мало того, мы первый раз посеяли более 500 тысяч гектаров в этом году. То есть это первый раз такая посевная площадь в Крыму используется с времен Советского Союза. Теплая погода помогла со всходами? Да, теплая погода нам благоволит. Ситуация этой осени намного лучше, чем в прошлом году. Запасы влаги для посева в принципе достаточные. Развитие идет более чем оптимальный срок. Единственный момент, конечно, хотелось бы немножко холода, для того, чтобы остановить их рост и для того, чтобы они вошли в зиму в той фазе, в которой они хорошо перезимуют. В принципе, если сравнивать с прошлым годом, крайне перспективные условия, крайне перспективный год. На какой урожай рассчитываете в целом? Если мы будем говорить о зерновой группе, однозначно это будет, мы планируем урожай как в 2018-2019 году, то есть это был хороший урожай, у нас до 1,5 миллиона мы собрали, но все-таки хотелось бы, наверное, перестраховаться, не говорить ни о каких цифрах, все-таки хотелось бы увидеть его уже в амбаре или на таку. Если по винограду и по плодовым, то, я думаю, мы выполним урожайность этого года. Даже, может, по косточковым перевыполним, потому что у нас весна была тяжелая, с 3 волнами морозов, как бы немножко это наших сельхозтоваропроизводителей огорчило. Крымские сельхозпроизводители принимали участие в национальном конкурсе «Вкусы России». Наша республика была представлена в 5 категориях. Да, действительно, это беспрецедентный конкурс. Его организовало Федеральное министерство сельского хозяйства. Конкурс позволил не только нам, но в принципе и всей стране выявить какие-то определенные бренды, которые, наверное, имеет смысл развивать, имеет смысл показать всей России. 5 номинаций, которые были выбраны, они были выбраны не случайно. Это самые раскрученные, самые такие, типичные для Крыма бренды, которых больше нигде нет и быть не может в принципе. Что это дало? Наверное, сейчас, на данный момент, итоги конкурса подведем, увидим, но сейчас уже мы можем понимать, что мы прорекламировали бренды так, что их никто никогда не рекламировал. Ну и плюс все-таки на следующий год конкурс повторится, и мы уже для себя видим, есть предприятия, есть хозяйства, которые хотят заявить о тех вещах, которых не было в этом году. То есть мы каждый год будем показывать материку какие-то вещи, которые есть только у нас. Проблема с водоснабжением затронула и сельское хозяйство. Как решается проблема с водообеспечением в самых засушливых регионах Крыма? Да, действительно, проблема эта существует. Она была всегда, и даже при наличии канала, теперь его отсутствие очень сильно обострилось. Решение проблемы за эти годы выработано достаточно много, но основное из решений – это достаточно экономное использование. Постройка все-таки прудов-накопителей для того, чтобы аккумулировать воду в зимний период, будь то из речек, будь то из поверхностных водоемов, будь то из подземных источников. Также все культуры, которые требуют большого количества воды, пришлось поменять их локализацию, пришлось переместить к источникам, которые есть, чтобы легко транспортировать воду. Поговорим и о грантах. Какая поддержка со стороны государства уделяется начинающим фермерам и аграриям? Вообще вопрос поддержки, грантовой поддержки малых хозяйств, всех форм собственности, будь то самая маленькая, будь то крупнее, там, до крестьянско-фермерского, стоит на самом высоком уровне. В принципе, и глава республики, председатель правительства всегда этому уделяет колоссальное внимание, потому что развитие мелкого бизнеса на селе, мелкого сельхозбизнеса на селе, это крайне важно. Значит, в этом году были проведены конкурсы, более 40 мелких фермеров, начинающих фермеров, которые никогда не занимались сельским хозяйством, получили гранты. В основном это гранты, касаемые животноводства, в основном это гранты, касаемые садов и виноградников. Качество грантополучателей резко растет. Мы видим, что за последние 5 лет люди, которые заходят с пониманием или с желанием получить грант, их уровень повысился. И это люди не приходят с улицы, это люди подготовленные, люди, получившие определенную спецификацию для своей работы. Поэтому мало того, что она была, она и будет, есть и останется всегда в республике. Все больше аграриев стали страховать свои предприятия. Только в этом году общая сумма составила более 5 миллионов. Какие отрасли чаще всего страхуют и сколько аграриев уже приняли участие в этой государственной программе? Да, действительно, страховка набирает обороты, потому что аграрии поверили в эту систему поддержки с учетом того, что государство субсидирует проценты на страховку, то есть предприятие просто платит какую-то часть страховых взносов, страховых для оформления страховки, а потом государство ему компенсирует. Сумма в этом году будет более 10 миллионов, скорее всего, на страховку. В основном страхуются у нас предприятия, которые занимаются зерновыми, особенно семенные предприятия, которые боятся потерять урожай, для них это достаточно весомо, потому что все-таки семенные посевы – это посевы, требующие большой, скажем так, финансовой нагрузки, потому что нужен сорт,
Нужны удобрения, нужна технология. И, конечно же, не последним остается животноводство, потому что колоссальные деньги, которые выделяются на животноводство, более 400 миллионов рублей, это средства, которые мы хотим увидеть в животных гарантированных, то есть животных застрахованных. То есть это в интересах производителя застраховать этих животных, привести их, получить компенсацию. Но ключевым является именно страховка, потому что страховка колоссально влияет на субсидию, на поддержку, она намного вырастает. Как повлияли ограничения, связанные с коронавирусом, на работу аграриев? Коронавирус, наверное, не смог внести большие корректировки. Почему? Потому что отрасль работает круглый год, и отрасль работает безостановочно. Действительно, предприятия больше всего пришлось внести корректировки в предприятия переработки. Будь то молочные, будь то мясные. Пришлось разделить смены. Правительство достаточно четко отреагировало на это, правительство республики, и дало четкие, понятные инструкции, как действовать. Поэтому все предприятия крупные, которые у нас занимаются переработкой, разделили смены, ввели поголовный контроль на температурный, масочный режим был введен обязательно, но и все-таки на некоторых предприятиях было проведено поголовное тестирование. То есть все люди были тестированы. Денис Васильевич, спасибо за интервью. Пожалуйста, приходите всегда. Ахмеджит ава лиманындан Ялтағачы 30 даққа içinde. Егер сізін вақытыңыз олмаса, ләкин параныз олса, ава маршрутыны құланмаға мүмкін. Сонки вақытлары тик учарларда учувлар кет-кеті рағбетлеші. Бөле yolunu seçkenler arasında hem iş adamları hem de adi turistlер бар. Кемерлері ise өзлеріні еглендірмек үшін комшу регионның тез пішірілген емеклер ресторанына үйлелік учалар. Гастро учуының фиаты бір шейде гіл 200 рубле. Бұл реклама яда бай адамларының хужур қылықлары. Жеваплар левхамызда. Оларға не тықынтылар, не де ярамай yollar кедереті. Истеген ерде қона біле. Текучар наклетінің альтернатив чешіті көбі. Бұна аз вақыт кете сурят бұюк ве әлбетті онайтлық дойла. Тек бір менфи тарафы уcuz дегіл. Териден текілген салон урывға даянған панорама пенжерелері. Текучарның бұл модели бұюк күчлі ве онайтлы 4 ерлік арабанын андыра. Тек бөлі авто авада уча. Яқарлық толдырылмаздан аман-аман 800 километр уча біле. Кушақлар бағланды бір қачда қалық қыздырылув. Учувға азыр. Штурвал башында ихтисаслы пилот Олег Иванов. Оның 30 елік тәжірибесі бар. Текучурға тек ярамаева, яни күчлю ел. Туман яда буранлы яғмур кедерете біле. Текучар бұл итишам, яни паалы демек. Ама бөле учувларны энді чоқусулар кулана білелер. Крымда бөле бизнес бір ел эвелісі пейда олды. Ве энді оны сораған чоқ. Хусусан туристик мевсімде. Крымны құшлар учқан юксекліктен көрмек имканы ачыла. Маршруты в основном. Маршрутлар әсасен деңгіш бойу. Воронцов сарайына бақамыз, Қарылғачлар ювасы, Масандра сарайы, ве әлбетте аюдақ. Учув девамында чешіт шелер ола біле. Кемерлері бірден қорқып башлайлар. Оны шудаққада ерге қайтармақ керек олған вақытлар олды деп пайлаша қатырылавларынен пилот. Боранлы яғмур тоқтамасыны пляжда беклеген вақытым олды. Элбет романтикада ола. 2 раза было, что... Екі кере бойлешей олды. Учу вақытында егіт қызға evlenменге теклиф етті. Мында моғави гөлі бар, о юрек шекілінде. Олар гөлге яқын келгенде өз дойғыларын аштылар. Екі кере де мұзбет жауап олды. Ава экскурсияларының фияты сатнен сайла. Орта дәрежеде 15-20 даққалық учув 30 000 рубле тұра. Ахмежітін Ялтаға 4 yolcunu еткізув 100 000 рублені тәшкілеті. Айны бөле маршрут ама алыштағачы. 107 000-ден башлана. Уcuz дегіл ама тұқынтысыз ве елчікнен. По лету, конечно, Язда әлбет бош вақытымыз олмай пек чоқ текучурлар еді. Бұйықчы текучурлар да олды. Бір күнде 5-6 учув ола еді. Шынды мевсімлер арасында баяғы азлашты әлбет, чүнке адамлары білеріне қайттылар. Бірісілері үшін текучарда учув арзудыр. Дегерлері үшін исе бұ ерден башқа ерге қысқа вақытта беклепсіз ве тұқынтысыз етіп бармақ үшін бір вастадыр. Наши люди в булочную на такси не ездят. Иш адамы Виктор Мартынов исе алуштадар атланған вақыт Краснодарға учмақ үшін шақси текучар сымырлады. Андаки ресторанда тез пішірілген фастфуд емегіні сатын алмақ үшін. Туристке емек авадан еткізілігі тахминен 200 000 рублеге тұшты. Ресторанда сымары шетілген аш исе 4 000-ге яқын олды. Я отдыхал со своей девушкой в Алуште.
Мен алыштада sevgilimden rahatlandım. Biz normal Moskva aşına istedik. Onu aldık ve memnun kaldık. Şu günü akşam biz otelge kaytık ve rahatlanmamızı devam ettik. Тикурчарлар кирага алыну сервисinin векиллери более сымары шақында хабер etmediler. Bu konfidensial malumat деп, ama bu çok kereler anılgan turist ozu Tikучар şirketinin sahibi eken. Reklama ya da millionerinin hücur kıllığı. Если денег хватает, Eğer para yetişse, Tikучарда uçsa, elbet uçsan. Ama her şeyini öyle çevirdiler ki sanki tek bir fast food yemeğini almak için uçtular. Bu internette şaka edi. Tikучарларда uçuvlar bu tek rahatlanуу değil, bu em acele yardımdır. Tikучар yardımının hastаны kısa vakitte hastahanege yetkizmek mümkün. Gelecek senenin sonunda sanaviasiya için 20 Tikучар meydanı kurulacak. Onların eki sağ mejitde, kalganları Yarımadanın rayon hastahanelerinde. Bunun haftanın en mühim yanılıkları yekilene. Özünüzge ve yakınlarınızga mukayyet olunuz. Maska giymege, hafsız mesafe kaldırmaga unutmanız. Sağlığımız, baylığımızdır. Көрüşкенше.